Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Iqra ke-6 halaman 29. Udah hampir habis, hampir tamat. Ada Ibu Erna di Lombok yang sabar belajar. Memang kalau melihat Bu Erna hari ini belum begitu mahir banget. Tapi bila Iya, dibandingkan dulu jauh banget. Sekarang udah banyak kemajuan. Dan Bu Erna jangan kaget, ada orang yang sudah haji, sudah umroh berulang-ulang, tapi masih baca Latin. Kalau Ibu kan nggak pakai Latin. Kalau masalah belum bagus, belum benar, karena memang proses ya. Karena yang Bu Erna iya, bilang, kita ini datangnya sudah asar, sebentar lagi maghrib. iya, iya. Tapi gimana lagi ya, memang gini adanya gitu ya. Silakan Bu Daripada Erna. tidak datang kan, Ah, lebih baik betul. terlambat. Ya, betul ya. Tapi yang muda-muda jangan terlambat lagi, biar kami aja yang terlambat. Kalian yang Iya, muda Pak jangan Ustaz. terlambat lagi. Silakan Bu Erna di Lombok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif Lam Mim. Nih Mbak Eka, Mbak Atin atau yang lain yang Mbak Miss Bengkulu yang ingin belajar lagu. Nah ini mulai belajar lagu di sini. Walaupun kalian belum belajar Iqra 6 sama saya, boleh saja ngikutin lagunya ya untuk latihan. Ya, kemudian Kak Mbak Erna, Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Walaqad ataina, panjang ya Bu ya. Iya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ulang Pak Ustadz. Boleh, mau diulang boleh? Walaqad ataina Tanya panjang. Luqmanal Walaqad walaqad ataina. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah Kemudian wa man yaskur wamai idgom. Wamai kalau ada tasjid nyamber. Wamai. wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi Wamai yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Masih utang sin ya. Enggak apa-apa tadi aja. Terus wa Allahu ghaniyun hamid. وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kemudian. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik. La tus Ya, boleh. Ya bunaya. Ya bunaya. dari mana? Dari Ya. mana Pak Ya Ustaz? bunaya nih. Ya bunaya. Ya bunayya la tusrik. Ya Tus bunaya lah. Panjang. Ya bunayya la tusrik billah. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ.
Inna syirka. Innas nyambar. Innas syirka. Innas syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassoynal insana. Wa wassoynal insana biwalidayhi. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Wa fisaluhu. Fisaluhu fi amaini aniskurli Walidaik panjang. Walidaik. Daik bukan daik. Orang Sunda daik tuh mau. Walidaik. Daik bukan daik. Daik. Walidaik. Iya. Ilayal masir. Nyamber. Ilayal masir. L-nya satu. Ilayal masir. Bagus. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik ilayyal masir. Suaranya rebek, teriak-teriak. Iya sakit Pak Ustadz. Ya terusin. Istirahat aja Pak Ustadz dah. Jangan, ayo terusin dulu. Tenang aja. Wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bih. Ya, bagus. Ma laisa. Dari ma. Ma laisa laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Alhamdulillah banyak kemajuan Bu Erna ya. Terus belajar lagi ya sama Bu Eka tuh sama Bu Atin. Banyak teman-teman di sini ya. Iya Pak Ustadz. Ibu tinggal rajin aja. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kemudian Wattabi sabila man sabila man anaba ilai disentak ilai ulang ya boleh nyamber wattabi sabila man anaba ilai. Ya, wattabi sabila man anaba ilai. Kemudian bagus. Summa ilayya. Summa ilayya nyamber. Bukan. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Wattabi' sabila man anaba ilai.
Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bani. Ya bunayya. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fataku fi sakhratin Fatakum. fataku fi sakhratin au fis samawati au fil ard Au fil ardi. Au fil ardi. au fil ardi ya'ti bihallah. Bukan. Ya'ti bihallah. Jangan bihallah. Bihallah. Ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah. Tinya pendek. Ya'ti bihallah. Ya'ti habillah. Ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah. Ya'ti habil. Bukan. Ya'ti biha. Ya'ti bihallah. Ya'ti bihallah. Ya bihallah. Innallah. Innallaha. Bukan. Ada W. Innallah. 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 Innallaha latifun khabir. Ayahnya orang Jawa, orang Solo, tapi ibunya orang Lombok. Lidahnya jadi lidah Lombok kebanyakan cabe ya. Innallah. Tak apa ya belajar terus. Innallaha latifun khabir. Banyak ya sering lihat di internet, di TV, ada ustadz yang dari seberang kayak gitu. Astagfirullah katanya. Ada tuh ya. Padahal astagfirullah. Karena memang ustadz loh itu. Karena mungkin entah kenapa. Entah kebanyakan makan cabai atau gimana. Padahal kan ada lafaz Allah. Ya Rasulullah ya. Gitu. Ya bunayya innaha taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Kemudian ya bunayya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil neken wa'mur. Ya bunayya aqimis sholat akimis bukan ya akimis. Ya bunayya aqimis bukan sholat. Kalau akimis mimnya ada tasydidnya. Datar aja. Ya bunayya akimis optimis akimis. Wahai anakku didikkanlah salat. Akimis salah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu anil anil. Iya, bukan wanhu, wanha. Anil munkari Wanha anil munkar. Wanha anil Anil. Wanha anil munkari wasbir ala ma asobak. Oh iya betul. Iya. Munkari wasbir ala ma asobak. Inna dzalika min azimil umur. Zanya mati. Min azmil. Dzalika min azimil umur. Bukan. Min azm. Oh iya. Inna dzalika Enggak min. Inna dzalika min. Inna dzalika min azmin umur. Azmil. Inna dzalika Inna dzalika min
azmin azmil azmil. umur. Bagus. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku, ini nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemunkaran. Wasbir, dan sabarlah ala ma'asobak, terhadap apa yang menimpa dirimu. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair. Wala tusair Tusair. Wala tusair Khaddaka linnas. khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin panjang. Muhtalin fakhur. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika wa'dud min sautik. Bagus. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Bagus. Wa qasid fi masyika waghbud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian. Amanar rusulu Amanar rusulu Rasul. Amanar rasulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu. Boleh? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu. La nufarriqu baina ahadim mir rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Pendek. La nufarriqu baina aidim. Baina ahadim. La tufarriqu. La nufarriqu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
Waqalu. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله La yukallifullahu nafsan La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa au akhtana. Bukan au doang. Au akhtana. Au akhtana. Au akhtana. Tekan. Au akhtana. Gitu ditekan ya. Rabbana wala tahmil alaina Israng. Rabbana wala tahmil alaina israng kama hamal tahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Waghfir lana. Warhamna. Anta maulana. Fangsur. Bukan panu. Panu kurang. Fangsurna alal qaumil kafirin. Anta maulana, engkau adalah pelindung kami. Fangsurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah iklannya sudah lulus, tapi saya berharap Ibu tuh kan baru belajarnya sekarang sama saya. Jadi tolong Ibu dimantapkan lagi. Alhamdulillah tuh ada Mbak Atin, ada Mbak Eka. Ibu nggak usah malu ngulang lagi dari Iqra 4, Iqra 5. Ajarin mereka ya. Karena Ibu kan udah tamat. Tapi ada beberapa yang itu namanya bukan kebodohan kita, tapi logat ya. Ro masih ra kadang-kadang. Rasulullah ya, nanti dilatih. Secara umum alhamdulillah Ibu banyak kemajuannya. Dari awal pertama datang sampai sekarang alhamdulillah Ibu sudah bisa baca Quran ya. Ini Quran loh Bu. Nah, kalau kurang tepat, kalau kurang ini kan kita lagi belajar. Nanti insya Allah di surah-surah pendek dengan saya nanti dibimbing pelan-pelan, dibimbing. Tapi Ibu tolongnya jangan. Itu juga yang Pak Ustadz Idhar Ikhlas. Iya. Saya pelajari juga itu Pak Ustadz. Betul. Itu juga saya pelajari. Itu apa betul. saja. Boleh. Ya, nanti di surah pendek saya jelaskan itu ya Bu ya. Nah tapi Ibu jangan lupa ya catat nomor Mbak Eka. Udah tahu? Udah punya? Ada dia ini. Tolongnya dengan Mbak Eka belajar. Itu Ustazah Eka, Ustazah Atin. Banyak kok ya. Tinggal melancarkan. Ibu tinggal melancarkan sekali lagi aja udah mantep.
Iya, ulang lagi besok. Iya, terima kasih. Aduh batuk. Billahi taufiq wal hidayah. Sehat-sehat Pak Wassalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama Ibu, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya nggak ada lagi ya, Mbak Eka ya, saya istirahat dulu, capek.